Zbog svoje veličine američki nosač zrakoplova ostao je van Splitske luke. Do kopna i nazad američki vojnici dolaze katamaranom. Katamaran plovi otprilike svakih pola sata. Kapetane, koliko vojnika ste do sad prevezli? Po našoj nekoj računici što je izašlo, što se vratilo, negdje oko 3000. Zadovoljni? Šta imam biti zadovoljan? Uđu, izađu i dobro je, nek idu. Kakvi su gosti? Dobri su. Doli bude vojna policija, čuva, oni uđu, mirni su ko bubice i izađu vani i to je to. Brod trenutačno ima oko 5000 vojnika. Već 3 dana dobar dio njih se provodi u Splitu. Jedan dio je sada i u ovim trenucima na kopnu, a jedan dio je ovdje koji obavlja svoje zadaće. I love my job. I've been flying this helicopter for about 3 years now. It's the best job I can ever think of, and all my time out here has been pretty great so far. Neki dijelovi broda dosta su onako skučeni, a nisu baš primjereni za visoke osobe. The ship looks pretty big. Do you get lost sometimes? I still do get lost, yes. S ovoga mjesta slijeću i uzeću svi avioni i helikopteri na Harryu Trumanu. Ovdje na brodu kažu nam da su posljednjih dana i letjeli. Kad je sve spremno, jednom avionu treba oko 4 sekunde da uzleti. Kontrolni toranj nalazi se na oko 30 metara visine i on je na neki način mozak broda. Od tu se nazire cijela situacija. Opremljen je najsuvremenijim sigurnosnim uređajima i radarima. Our commitment to our alliance with Croatia under NATO grows stronger the longer we operate in the Adriatic, and we look forward to furthering this relationship long after Harry S. Truman departs your shores. Američkim mornarima ovo će biti posljednji dan u Splitu. Nakon što su dobro marendali, odmorili, odlaze u neke nove zadaće. A samo za Dnevnik Nove TV više detalja o brodu i daljnjim akcijama otkrila je glasnogovornica ovog broda. Some people say that this ship in Split is like showing muscles to Russia. What can you say about that? I think it's more of the focus on working again with the partners and allies. Our average age on this ship is 22. They're young. They join, a lot of them have never left their hometown. They join because they want to see the world. I have friends who are in other branches and they talk about, you know, war in Iraq and war in Afghanistan, and they were in Kuwait, they were in Fallujah, and we get to go to places like Singapore and Croatia and Israel and Greece. We were just in Greece about a month ago. So we get to work with different navies and we get to work with different partners and get to meet extraordinary people, just like the Prime Minister and his staff today. And we get to be able to experience these different cultures. And I think that is actually just as important as anything else that we do.